kesia mota basia kini kila kilimu chaku kilimu kita wa Ekai Tuneene na yu umonde twedo tuinena silusia maana mono sindula side to su perfect ido ta kamba kana side su perfect ido ta anduma Kenya yani kwa taifa na yu umonde katika kikao kitu cha Ekai Tuneene nina and really very special na nyanya wama kwa inimeendete muno na ni mapasta na ni aini na ine siku mashabiki ma andwano mapa muitha muikalene bakubi na itu kana muitha muikalene na itu ikenda kumanya muiwe views kana muiwe maoni ma kila umwe nundu wa mundu ala twidetwe Kenya kwesila na u kwa mitoke nenda onambe mu introduce kana nambe mu introduce kuno kwe mafans maitu ma Ekai Tuneene bano utewa kwa nina mundu kwitwa ni mwita mheshimiwa mundu kwitwa Kasolo. Steven Kasolo. Yes, karibu munomwa karibu kuno kwitwa kwa Ekai Tuneene ambao tina na wabano nina mundu kwitwa Mama Africa ni pastor ni mwendete muno ambao tina vanini. That's right. Ame karibuni sana. Thank you. Na yine ndo kwa mituke mambe mundu twambie na Kasolo ba ambe okeria mafans make kana mashabiki make ino imewe kuno munde mwa you know mana ko introduce ndine somanya you do mana ko introduce wale kwamba kwasi nina mheshimiwa wa Mulanga. Yes. They had some guy in Africa. The father to Amzungu. Bro, title is kada webundisia. Moi pole. Boto ambesinge. Biblia nda asia nda ya kola ile chao. Nda ile kola ile chao nda ya. Biblia nda asia introduce. Mafans mwisho kama mashabiki maitro umunde tuna mheshimiwa wa Mulanga. Izea musongo mwini munene duniani na wambia we pastor na pastor ukite Hai pastor mkwenze you karibu mama makede you mwene ndi na musiaisia wabata itwa ukedia twiba no twina zika nombeko kututhi muno na etumwendete na we like litwe nawo mu make lively bata yutuko kwa kiore ko thuthia ko tanithia na kukunenge hope kana ukwacha so aina mwathime ni mumbe situ Kasolo na Ninukie na Simba wa Kika nyamanye te kunye akala Simbanga okwana ni Simbaka ukwenze ambia azile Simba ai kalala asante ukie nake man ndo sense kamera kaitu ambe okeria mashabiki maku ndi sine iko introduce hata nundu dina amanya tunena Kiswahili kanane kikamba aye tunena kikamba mundi nundu twemusi lakini no to mix tu no to mix lakini nundu wa soso ni wese ni kalilonza o miezi 3 na pia nini accent ni change kidogo so nongo nena nipindita kidogo nukuelewa na we mtoke yani we mtoke asante ni mwithukisia kana musiaiza mwithukisia ulo twithukisia no lo tusiaisia ningenda gukethia ndayani ya Yesu Kristo ndiye kwate we museo nikile na ndayani ya Yesu Kristo ajwa Ismail ndiye Ismail niki lakini ni mukethia ndayani ya Yesu Kristo mbita Mama Africa kwa raha zako nita wou lakini ela nasiwe nethi nita wa Analin na mambita mbithe yuko nisi na kutono mbita hata Yesu akolili amaniwa make inyo mwaza cia ninyo na kwa niendo makulia athukitia maito na cia isia woka kulwa ninyo wazia ninyo na yundi abiko bunye ninge mashabiki maitu sio makwitha ninge maitu tabia kila mundu akwesi hata kana kuita yes you twenda umuthoke pio na karibuni sana nundu wa kose vinda yenu kukapuno kwitu asante katika studio situ itwese mwendu very busy katika ministry katika maundu wangi baanza motethia mwananchi na tuiwa twi honored muno honored ita watenda kikamba shabiki twi anenge ndaiya ome mtu netenda ya nundu ona muthenyola ni mwiti actually ni mwiti kioko ome lakini na tia programs yako very busy na
aume itwasimubea muno itwasimubea tutanaendea muno be mashabiki maitu manethiwe ma affected oya kumukwita wa mwingi pole sana na no twambie na umanenga pole situ pio nondo be mashabiki maitu families yo mana ise families maasia friends aume pole situ sema naona katika mboya situ na mabindisi maitu ko aume ngaya mukia kisebinda ino yumo na no tupitha ninge tu discuss yo issue iso banini nondo nina mundu kuitwa mheshimiwa ukita wa Mulango no kwitha ututabia check yake kana no kwitha ututabia mibango ela mibi utona kwithayo in future na twina pastor kana twina mundu kumwanga ipia na keno kwitha ututabia ngaliko yake Biblia yes twigwa maoni make you kindu kiu kinambia ko katia kwata anduma mwingi tha kitui county na kuungama ta diwani kana ta MCA of which my MCA mama madhuko maana oversight ya governor governor law kwa maana kile chuchu ta aspiring MCA ni kinango nie na for one nakulie imwe mwingi kutoa na MP kwa hii mutambo kyao chicha hivyo na ndicho wayando ibindesa ojukwina mheshimiwa ni munengere ndayo muno by the way to Mulungi ni MP wa mwingi na Mulungi ni utonya maundu na kwa national ni wane utukomete but ikule yakwa weta mheshimiwa na mutambo ta mheshimiwa mose tetambia yao ya chao kino woto ka twikaela kwethana mandu majali na maundu manene madhuku niwo aheshimiwa makadhi ame konzandi ukimona mundu kana ndeke tume YouTube bupe ya jali it is so painful na ni yani tiki ndo kitona kwendesa mwenende mheshimiwa Mulungi ndo ni munana wa na nyondo ni sino tonete nieke juu chini mena governor ula wipo chao kiuchange kwako ni sure government ito ya Kitui County ndio ina best matry their level best chao cha enzio chakwe nether ni arambike etwa I'll be one of the guests alama ketha mokite kunyembesa kwa chao kiko nikananga tusubie madhayu ma enendi mwenendi no wandikite andu ame katika government so andu asma ilokono concern nene muno chao ni kintu chotumika kila mundu kyuni kintu cha community chele ketha cha service na kiketho ni cha tarisho mbeki aju ula wakie contractor ula wakie chao chu ailo kwatu niki chao chu kiki to sio makute ketha banena sio chao chu kitwa angali ithene kiekwe kiacha sio maiso contractor ula wakie chao chu ele kwethe questionable for that accident na pia government ya Kitui ni kalendi sise unduno ndukasi kwika bandu bangi kundu ko ndikula kutaze kwete madina ma work out mone kana mwenendi safe mwenendi wa Kitui we are very sorry no mbanga tilingi but si ndibeni selo sikika roba si ndibeno isikika kwa mbanga sinde lokithe na yakika I'm very sorry on behalf of Kitui County and all the leaders lakini my challenge is chao kene ke kwa hii kana ni cha kwa nundo ni makwiye na tuikae siku ambange giteno roba Kitui County let's work perfectly to mandekana na maitu safe undu wondo na kwete mbanga Kitui let's work on that lakini wise pia ikwithi to ndisi kindu kukithitokea affect mbai ito ya ukamba ni mundu ndieza kuigwa anduma kuiwo singaliko ya western anduma actually ya chanukie na mathu kumana na government na maundu takumazo ikuli yake ngando challenge our leader Kalonzo Musyoka is our president is our Kamba king and we respect him so much with a lot of requests nendo mukulia Kalonzo ethe chao chuke mwingi na wene musumbe bitwa Kamba wanabe wathi nini mukathite chao kiushua ni chale kwithia kiriano Kalonzo is our daddy. He's our king of Kambaland. My question is, he has been to the government for that long. Niki kana nuisi na kana that ground. Amlame kwa ground niki mata mutwa ya that motion ya kwamba be chao kina thina cha enzio. Na aka work on that. And that too when no question by then wale kwa interview na mheshimiwa. It's a challenge kwa kiwe tatizo mwingi. Ajedo mwingi. It's a challenge. Na sometimes it wale let's speak out ni mwenende mwana Kalonzo nendo twiko na musumbe go kaba twiko na ndongo jingi tuma minenge kwithwa nini meto hata kingpin witu izo no way na undu wonde weka ukamba no questionable undu wonde weka kana kwa iweza akenda kwethe inye ni kwetha kwa Kalonzo
atulabia chao kicha mwingi ethia kumela wai katika government na hiyo katika government na ndio munenge kibilo nenda jo sumbe we will vote for him nondo ni witu na tuimolea niki chao cha enzi ukithiana niki mama Africa kana mudhuko miwangai issue yaku nini ya kutonya kwa siata kana kutonya kwa siata issue yesu ina happen accident yesu ina happen nditona kwa sia okay nditona nena muno na but niambo manenge pole one alama na isi andumo na alangi mana umeye osai pole situ na ondu Kasolo wane na asia blame atongoi ona kono na asia no mo blame because ando asuma tanambo ikalila kevila matwa tha asia ndumbingi muno malelo lakini mamina kosa kivila makikalila ona maiswania mwananchi wa kawaida inafikia kiwango ya kwamba vitikilini na kitili na kikamba ndo nye mwanti na Kenya so unapata inafikia kiwango ya kwamba mwananchi wa kawaida ndio anaumia na yule mtu alipokuwa anaomba kiti usema boya mata na mabu oye kalanga kidogo kidogo yesa ona jaumilila soko jipunie byo apyato melete sio na ni walilo ni wananchi weba ula wa kawaida ula wa mukone kura anicho ngwenda kwa ciona kuitu ina mbovi kapau ananchi maitu ma kawaida mwende atoi ma boda boda ivetisia soko youth kwa jumla muikete kile kukengwa ni mundu nundu asilingi yake maana kana silingi yake maana 5 sisi indongo yela ekutongo esya kwa wo na ndongo yela yene mwananchi wa kawaida thinola wina wo nyendona kwa siu wisi saingi pia saila anduma masiasa saila makwikuneane sito nindebe maweta mundu maingi muno na yu so manyolo kueto bo kweli no lo tonyo weto bo bungu anduma mudembo tutonya ika ni wisiro bai ni musiasia mundu usuba lawiyanie nondo bai mundu utona kuma kathana akoka kwetia kivila mwingi bai mundu utona kuma masako akoka kwetia kivila ketui so ina maana wale watu meusumbi kabau no ala tumesi yu endani wese mundu usu inya ambao kama nanza kana ni wamba kuuma inya ndongo imbinge ba and I'm sorry to say that ndongo imbinge with ya on my respect ya say mo nondo megwa me kunie ketho imakolwa kana ni masia iwe you understand so ambayo sisi ya mundu background yake ziliata ena kebeti ni wambitu kiseneza mekala hata nesa correct family yake ena musi ena numba twambo ambia bubu inya ena bandu bakwikala paundi kiuni chokindo chailo kwa ni mundu ni responsible lakini ti kuosa ngumbwa yoko kukathia ba ni mwambosa ni ngwika one ona paikendo wekita kwa ona fence uya ku fence kwa musi nda fence yetu you understand so you see ndizu twambe yuko isisi muno na you saingi yuta accident ino ina happen hii saingi ingona katika mitandao and blame mwana mwananchi ama mwananchi makwasia kiuno kindu mana yo matonyo sisia na makuona it's risky kana makuona vena hatari hivyo na makwamba okwetela maybe nenda ukulia roba nikindu mundu onaiona tiyo ngali nizu ina kibeti tiwo ina mundu wa muika ibetizu sienda itieta siana sio numba na no enda kibeti chuchu kietieta kana kacho kitese kya cha wiyo esi andete arosini yakune na isio kakwatene na nyene na sisi anona ingali yambe yapita na ya faulu tiyo ngali yake ni yapita na ya faulu so who am I si hata mimi nipite sasa mwananchi wa kawaida afai kublemiwa ando ala mana ingali ni sima lo blemiwa mundu langu blame na ni tindi ya kumblame ni mundu lo sumbikite ba eno tumanuwe bantu na kitu kingi pia roba ando asi tunonye mana ikalebute mana patience yes of which maile kwita mana ikalebu maketela niki keta kya kukina exando smith mana abitie ne sama ima ndune mona masioka baina bandu bakwaze mwananchi wako sakuyi ekalandete like buki the nundu kya waki chandi uko ulongita mablem no deleva alikuta na lile but ikulo itu nikana kya ochuki yake ndo lako likuta sawa yake ina standard ya chao unajele kwa uchao yawa choni kukila tu na ndiko na chao like kibichuki na kingo kikilelwa ikiguni kietha chao kila kietha kibichuki na kingi muno azikitha chao kile chao ulo kibichuki isa kwithiwa kina akona ulo chao
mbecha ochini chomo na ni gwane kina kiboyo the contractor behind that construction ale kukwatwa lakini anaki nai asi maoni maseo mukati otunenga lakini pia on after kindu kia happen kana mbangesu ya kitika nditunasio kingi tuona ndisi ngalikwesu kana no kambo ungi tuona ndu Bosi wena kiu na mama akuwa yule mimi sina tuona mama fulani kwa kuitwa yule nengo kule ro batisi boy mundu sino idhi yana shughuli kana no kila nuka nakuka mundu maki wikata na wakati ka ngo ya mundu with awe kana kwa mbanga with awe tatu yani iwe kata we ando minds you ni more thin I urge all our government nini officials mundu governor Ngilu she's our mother mundu Kalonzo and ndongo isa Kitui county ala tusaitu Kitui let's come together and see the way forward that tuna kucontrol cha ukino that imu yarambe nagu robo na ngome ngili myongwele ugili myongwele okila bwana kyo cha cha kwa bi na moni kwa former governor na yandu asimu milaela kwina thina nuko kethene ndima nomba niete ne makanda na makaza chao kichako bisa kuona atombo ikugu but nuno kona akwiwe you will see them there morning so nditu kwenda tusiye mbanga sa mudembo let's try our best nini sinema committee but let's try next time tukeze kwara kentake tukeze blame government for real nini sa ngiri mo mena ndo ne but next time to protect kana protect nitwithe tuimanza ndongo isia sio company kendo ise kwithia nisi atusungia mukulia nditwa makulia mukulia su ina andu mamunja ume poleni ni pole sana poleni sana nitu muboya muno muye yetu amunenge binya otusio kenge twambe yo discussion maundu wangi wala mede to mind what ya no hizo kongamata tamheshimiwa MC hapo yani kuitwa Kitui Mlango no neo kana ninde tunonie ma MC ma vanhu va kuitwa makikara Mwatuweka kwanza mo imaendete Tanzania maendete usoma good manners ono maingwa manners kada ndine ona mwa Mwatuweka ime usoma good manners ko uyindie se kisi kindu kya muthembo si mutonyo kiosa and is sponsored by government yes sponsored ya embu yes sponsored no ngo prove bano katika matwaito baka some manners ndio Kenya kuingwa kisoma ningetwekea one nguo sizi obano katika mitandao ikenda wize kwithia ninge no twa manyo maundu awisi kwina maundu maingi na let me ask you a question before you search for me this weather no Tanzania kasome manners mwana waku na mwana waku kana sana zibani ni Kenya hii kumaanisha kuimba manners kwa upitu ninge nondo no nisi usomwe you should lead by example tio usome obano okaindo kau kegolo that 3 Embu MCAs off to Tanzania to learn good manners and how to court voters. The 20 million trip will see them packed cashed 520,000 yes within 2 weeks you asune aheshimiwa MCA ma vanhu vakuitwa Embu metweka imaindi vanhu vetwa Tanzania mathi masome good manners chao mwikalo musio sio kubaba mama Africa good manners ni chao na kikamba na mayo zo mandulama kweta maindi akengo tebe kendo roba ma MCA asino nasi akili sio kidogo ni punguane one nyana thi Tanzania no na andu ma Tanzania yani akili sio ikwata cia mbola muno nigaleta Tanzania muno yes so andu asima kwata cia mbola na yu mundu mutongo ya imbia aumete Kenya aiya kalani manners Tanzania no ni mwende na mutomo cio na pia no makwitha meosoma ulondu matonyo ukwata kura mbinge na yume kwa anyway twakana na izo nono ndi mwana siasa wali Tanzania anyway tukati Tanzania but ndo kitu tu discuss ndo wese imbesa sia mwana inchi na kutikwana anga mbesa sia mwene nthi wendete Tanzania ukalani manners na mo Tanzania menda kisomo kisio ka usome ya Kenya what are you thinking Kenya kwina Tanzania kwina kisomo kukula Kenya a Tanzania one
Kana blog. No sindo ningetio katika mitandao ndio tu. Tena uasi. No tuimanya ngawisi sio kweli. Kanati sio kweli. Lakini yue kinukia mudhembozo we ndo nuko kolika. Kwenda ni kwanga nulika upate kibila kya mudhembozo na yuko kwenda na offer. Mtu awe kundu mudi mwasome good manners. I will oppose. Menda mataka. Kalea na ngona government it is serious. Government should focus on things that will help the county. But siki ndicho kuteja akili ya mungu. Exactly. Akili. So mimi ndiko na ndezi lawa ile kolea katika mbunge. Ethanda ibunde cia manners kuma kitinane cha nyake. We manners yesu kuyubunde gwa mundu mwima wina kingethwa. Kena mbue twambe ya bubu na underline the word mbue. Ndo abundi wa manners from the word go. Kuni gwa yo bundi woshike. Hautashika. Ni yake chao cha enzio. 20 million isimo na ikatiala. Na ikatiala. Kana makayebeza na ndiwa. Sila sita school ikasema manambe sisi. Ona ndiwe gavana mtu anaize ya dola moto ana. Ala moto anaize katunenga offer. Kwanza offer ya chao ni twawe. Katika discussion ingi itu bano kwa sia mundu kwitwa governor wa Masako anaisie andwala meutwana. Either we na mutwano mpya wile kwitha une wangili maana 5 kwa kauti milioni ndokonia mutua muyei ni na mutwano wa dharura. Aise aleka ni wano county ya government ya Kenya kanenga. Tuno aise mitwano ila mpya. No pembeza zako ni mutaita mutua. Pembeza ni mutaita. Nyambo ni maisha yako. Lakini ana siasa matona pia kumbavu. Na kwa ni ndo muyoi. Nyeni ngotwa kwa mituki. Kana kirukia kitu kilelo. Ito gilelo ma. Na kwa ndiko nazi. Mundu kwitwa mheshimiwa no tukita tu. No tukita tu manza jisi ni mukoni. Nito mukoni azimo lakini kekatwa ambo mina show. Mimi pia mabloga ni maana ngi. Yes. Ndiko na lamu tu na kwanza lamu tu na nimone 500. Lakini no propose. Yet kwina hospitali beta na wa. Propose niki. Ukoko twana ni moja wa mwene. Kutwana hii. Oyuke ndo twana roba. We manda kibetie chako niweke katethacia tuika manaki laki kauvetea ije tuyesi so kwanza mtu kwanza akanenga na mpesa kidogo naona ni kama kuna ka corruption ndiko naweza kwacho unondo yuke betikinda akimoyo wa mume wala maybe ndatona kwitha ne undu wa ku encourage nikenda usipithia andu imatwana nikenda ona Biblia ya sasa twana imweke hata Niki utumeambia ya kwa lana beza kama twana. Which benefit will you get from that marriage? Ndio natawenye. Ngoja wikwene ndio wigwa. Ndio so wigwa onakika twawa mundu etsania na mwene. Kibeti ketsania wa. Sasa. Iko maanisha kibeti chua na watu ani chaku ni chwa kwigwa ndia kibeti kenda akimonya wa mwene. Iyo ona maundu ma mutano. Ndio neno. I think serious ya bloggers. Wese maundu me katika mitandao na no mpaka sina ikuna trick ya tunewe kutwika kana beibinda country ito ya Kenya ina shortage ya zindu ikuitwa RAVs ndawa cia muthelo cia twika isi taxi andu maithie na mayukwe nisiwanekia mayukwe vyo nisietu juu kinukia mudhembozu mwaile kwitha yani mwakile iwa atakana utona kwitha na ibindi seiba kuzo kinukia mudhembozu for one wow ni very sensitive and I'm sorry to the people who are affected na just government ikotwika ni kwemba ni kuyando make ndawa sa mudhembozu then just isn't it government if fail it that's a government which is feeling its own ya feel andu bayo mwene na ni government ito deserve kunengwe any credit so chiri kitu leo nene government should make sure the citizens are well taken care of na citizen wako ata kila haki yake ta nundu mundu usu akonie kura au sakwata a leader so mundu usu ana haki yokwa ndawa ndakwe we don't care where we get them from but we elected you as a president as an MP as a governor so we are one it's our right so vaibanda vailobikio kada tuyokwata wala latukwenda we need to allow nengo kila tukwenda as a citizen isi ni kendo hii silula government yellow provide
Is it you need to negotiate about that? Like a statement wa make wasia toilet ukwata ndawondo tukwenda wizi andwa maintu no mama twakana no mama tuomba kwa clarify kendo kauma ikeze kwa asia solo mana nene ya ndawa sio kimwi na azia twailonengo okay niwe say nyene represent isu siela selo nengano mana exactly nanye ni represent mwenendi okay so I have to need to be under personal exactly I'm part of mwenendi echo ndingo jengwa asiu na pia mundu kwati kwenda kwake na ngaini musio so government yellow provide kitu yote hiyo question na wazio kimze lo nengano mana itamulio na wize pia o katika kadinika inene pia kutwika kwina shortage ya sindu kuitwa trust condoms isi no tekala tengwa ona kwa nienda kwa siu ona isu ni sio imwe ichangia kindu kiki tawai and I'm sorry that I use term doku condom ini sio ichangia au malaya mona jana after all ningo iso after all ningo iso ningo tumia kindu ki so ndiwa you ona itwika betwa pio ando ni ukia na ndo ni mundu ni tinga na akekala mukani kana akekala girlfriend ni wake you understand so ona kugenda na shortage sia maybe less niwe moyo mona ndia cha Yesu ataiwe kuna twiki kwanza leo uitumia yake kumaanisha wona uitumia muvila withina mundu utamwikie tiwa najupa uwezo because na mundu utamwikie au withike na government yako sio naona university sana zinengwe kodo uende manengwe yake why do they encourage that unless inengwe andwala protection you can always equip your why are you being why can't you protect yourself hey niko tezebea mwene niki unengwe niwe isobe kwanza katika serikali nisobe sina maima nimone kindu kitaoneka nimusobe sina maima kiuni kitanga alamu kia mabumu kagwa mabu alamu kia ubu kakwa ru ningetio nzemo ya kusubia kula baba nienda kukulia hii nienda kukulia maybe kwa couples family planning lakini nipe kule ngwenda kukulia wewe ukienda yue na girlfriend wako kabisa mwindo tio ni mwadhi mwana ni muaminianita kana need you use protection maybe katika ilabo te safe lakini kana novo wa safe YouTube safe ni pena need ya utumia protection payingwa tiwo kumaanisha protection ni itumia wani mundu wathi akomaniana kele tuba yanga alini kana wako maniona kana school endo koma nakona tuwe kana school nuko kwelewa so zindu zinyana na asia ni changi au malaya kwanza wane nuna likanaka kanini kanje no ndiye kwacha kamemo tizo memo kani meme mimi isu mundu aiti ati ekani kasome ndekiera abalo kanzi ai kana niko yenye kasala you siendemeta isi antaneka delete aiti twala matia siana musina simo sikathina na imatu makabisa wauka kanti siana ikomere nanza na inyake emba na mundu akasha ukimwi iwe sehemu ya maisha yenu kwa jina la Yesu. Wale wanaacha watoto nyumbani niwe na senga muno na naona pia niko make sense if you don't take care of yourself if you don't either ndo so bya mwana olosi ati no katia mose kana ndo so kana we wikala careless life ndo mando kwa ndo mando madhu anu melo ku Yesu bya na anu magezo bya na economy ka kwa market exactly si acha market exactly nyao kangole na atumie condom maisha mako I don't na ni kuisubia na actually ona ndiye siondo yenda ile ni tamothi muthowe mundete ni mione tukwitha andoma company to sure that we might request kenda ni makwaze we are very soon ndo tuambie preacher no make alliance lakini tuone ni o issue isu bena andola mathoko ma biashara isu ikenda wese kwithia no masome biashara sio biashara sia nini kwitawata ni biashara onzeo ni biashara don't complain yes biashara isu we see the sia family sio nini si na hiyo anduma mthembo sui me leo tumia honestly kadhala biashara makwato wengi kwa biashara onzeo okay isu ni biashara onzeo by the way it has really helped our country na need to protect na maneno mengi but yinye ndiko advice kana ndiko encourage condom inenga no maskulu isu ndiko encourage lala I'm telling you the truth. Na usi Afrika isi utewa na makwamba tia maybe bay. Chika thoa, tisu we so fine. O arumi economy ndi. Na you. We can take care of ourselves. Kangi bano ni newie tuende wese tuwete wako no katika mitandao. Kuitwika hedha numanda
kibeti kana no manda muse wa either wo kutwa kana kibeti kyo twa o yulo ndukuthia wailo thiwa manza mataka timo matope wayombia waku nundu ikuthuku yani iyo kinukia muthembosi utona kyo sata o yukwisokwata mwitu museo wotwa ningai nino nzeni yathukie na the same kisokwata pia mundu museo wakutwa mundu mukiwa ngai nigo kwina thina na ni ibinde bikire ndiketha ni alikuwa ni wathe wathabu na university ndio ngima believe ya kana andu ingi yula nguwa macheza mundu asema mimi nikipata mtoto mimi sina haja na family na sitaki kuolewa sitaki stress tu wengine menda kwa asu but we try loko moja nundu mutwano pia ni waidhinisho katika mundu wa Eden Ningai so try loko moja na lazima kwanza mundu ayumbie wake ndo try sister wako no mwezi mikalo wake nesa what we should do is to pray tuboye exactly tuboye kila undu tuboye but yondi ni athuki ndi ukobitha nundu yetu oyu ingime no seleke muno withia wina mwetu nae na andu angi atatupando na uketa wa darling sweet banana mavakato so we have to pray and ngaya tutethia uga ve kaindo na tie neugwa okatika mitandao unasoma neugwa Tuneene tu ama itu lakini ni kwa tio naume pia medhito makuwa affectwa unaona we mwana mwa atuika ena kadhaa ena yetu kadhaa na wethia atia amasevia amasetwa na olokuka ona ndonge ungesevitwe Safaricom unge Safaricom unge Airtel you amanya maybe ni ukite hebu change kwandika baby kwandika baya darling wathi aikwikia sense ya kuandika mama vikombe mama mboka awekia mama mboka zidi yake robai unyokewa sana mwana tiko chosa na nendone na through experience wane na wasi manasisi mundu ayombia wake wandaka fine to you proposal ningi fine to you lea asuni maoni make lakini maoni mao kwa meva with God everything is possible na wamina kweje kalia neza ta mundu na ngai aisisi ayona ni weje kalite neza trust you me mundu ume wakubala uwe onaetha ni wosi wengunzi onaetha bala uwe no kunzito na we ni wekala we mweki kuno yanga ipana afika ukani mwiso sure ndete ula wakwa ai no mukwata no mukwata andisio kanine yetu amekwasia na minosia na kwata mwana ndio need family one roba mwitu ena miaka 25 ndona aje ya marriage ndona need ya marriage nundu binda you enda emusanza muku no kuona ayetwa ni kila mundu aitembe ayetwa ni kila mundu ojethia no we burning spear pe miaka yuka ikafika ba miaka 30 au meala mana usemba nasia ukambiwa masembanya neuwe nundu wake unaona we hot cake ibinda jeu paundi ba maselasia ndiko na aja marriage na minosia ndiko na aja chao ya marriage crown cha mundu muka pa yulo andi no mundu ume ona we thoso mete ukasoma mbiti kaka heshima ya mwanamke ni mwanamume kukua kando yako aka ukontrol na alama tenda kukontroliwa no nazi asuna ndo mumete kisiaone kithuku na kisiaone kitese bala kiendete yani mwizo wa mundu mukona winde uyanya mbesa mabuti mwizo wa mundu muka no mundu ume trust you me nene zino mangi bena mavyo yubala mai mambithi kiesie kana manzi hizi lakini mwizo wabika miaka 35 ni gwa mana aja ya mundu ume wenda wa expire menopause no ambia ku expire wenda wa expire ona witha wina mbesa sianata kulia oyue mama baby mama ala nesi na ala moka mboya kula tui matu ya hata akirudi saa hii bila kitu nitashukuru Mungu hata akirudi saa hii bila kitu nitashukuru Mungu lakini yeye alikuwa kuga mena perepepe hizi si akwasia nikizaa staki mwanaume nikizaa ndiye ndoto awa metele mapige miaka 35 makao manda roba makao manda na tuiva heshima ya mwanamke ni mwanamume cho kiburi chao kiambia kwamba tama wala ai hologoda oye kama longole heshima ya mwanamke ni mwanamume yes muno ngutapiti wewe na kulia na mapasta ala mena akili nzeo ala atume utaala ino kuelewa musili kana aka
Natasha yunda na pesa hiyo na pesa ni muenda nundu ni mama na ni mwita nyakwa si yako na pesa lakini mwisho amefanya nini itu natie tu yes she's engaged yes na baimbe sota iya na mpaka chopa sio tembela kwa hiyo lusi yita Oracle 1 na yena mbesa cia kila muthemba kwa uni asiata twamo kwasia mwamino cia muikwenda mume ni mutabia ati wona mundu ume okwenda okutwa oju itikila utwae nundu mwenyu ni wome icio otwae na yeo pau twite ndia nyendia mina na kwa na mina we na hiyo otwende no minukilelia matuko kwithito kwina cases mbinge muno cia divorce divorce yoita msingi bie muno wese muama tene kwetha kuthia windi kana ni mama otebe kila chwa mathinya wo walika ba uki utambite kuelewana na mundu ucio kwanza you twene nundu iyo itwonie comedian na ni kwa timu irafiki wako muno wakuwe muno pia witwa mundu muka ndukatwa slay queen yako iko kwendea fame thank you twa mundu ekwendea fame so like athea kana okethie kila wona mitandao ni ticho kinomba akautia so witwa mundu muka ndona na dadio wing ni dadio wing ati wani muka na matwani na harusi sindu taizi ni siku tulando Ngomma ku na kwatizi wota mundu menelekana kulia o mundu muka achoka balani mundu muka ezite chao exactly ezite nguma ya Kasolo kana ezite Kasolo mwene kana ezite kila wiwa kuhusu Kasolo we should be very careful na pia very cautious before you get into a relationship nundu twinge mati ya fame nelo ganomba azoye na the fame ino kumira tula nona kana iwonge na fame we famous okela akathi so God should help us na mazelebu ito kwa kulikathie nani witwa nienda kwa ndio ongelela ba bro wanena nienda nena nasime kweka divorce peke ndukita wa vows ambazo ni like hapo yadhano yapo itwe yapa for better for worse sawa ando inge masiosa hata sindu cia kawaida anicho kuona ando inge ona ini niona matwa ibo yu na ni maumie mitwa noni metwa wa mayuma by the way kitwikia nita etha uko ya yani mchezo yapata kupotea ando inge no makulia ni meto twa wanike niende na kweyomba ni roba ndie nda ivo nilike kwene nisioke nume mwitu mino twawa auma ndeta wa mwitu ingi eta wa mwinzi oka wala niziki kamba eta wa mwinzi oka ndeta wa mwitu ingi so alamu kweka divorce niendo muyati kindu tukita wa vows kikauya ono akoma na mundu ungi ukwakana na tasiwa vows hizi waamini yakwi hapa no yongi ikakuja lakini saingi katika michano ino yitu kuitwika kutwika ate saingi no uke maybe watwa mundu no kwithia mwikalite nesa lakini katika safari ino ya mutwano aichange hivi kama mundu no ai change completely change niki roba change niki we kala wina thina change niki maybe yuti ndio ambi kumania kumilia ile sita true colors ya tio bona true colors penda kaindo kalakite na mitwano mingi ona kundi na mbodika moto anoni yanangwa nundu wa lack of communication oyethi ani wani kwa saa na ndiye ndo kutabia walewa aya na pengi mendete kuyu discuss amume kana amuka na ndo kuyanza oyethi ai uyuka nomba woka usu yata usieki so mimi naweza sema ingine inachangiwa na lack of communication na kuhusu undu unene ya mundu waku nza atevo yes yitu twende no minukilia show ni ndawa ndo sisi maybe mundu webayanza utona kwitha ena problems cia muthembosu yueta muthuku miwanga yu umunenge advice ni wietetheka munenge advice mwa nyamanye sima utwenda munopio utwenda yo nene ame mutu anoni kana na ame ndo divorce onde nundu yu ame ndo divorce ni maimbi withia wo eka kutabia thawe ndo divorce wisi baanza pena mundu ume musio ukwiso kwenda na kwikalia maisha mazio mundu ume enda kindu kila chumbani na enda kindu kila kithambuku trust me roba 5 years ago pai mundu ume waiambatia na imo mosu na nailie nai ekayu nailie na hivyo eko yuko kiabo tie bandu be kwatilwa ekayu na ongama ndo naitha nokaba ukile gwandila wala ndo naitha nokaba wikata we kwatilwa mukwatilo ndia inona mundu ukumbatia ndaivo na jamaa ula yuna date ya evinda yu oka aliko na ndo wewa uyu msichana anakuanga na ukimwi na muyai kama ninakuanga na ukimwi twende tukapimwa twapimwa na mukoli ai wethi ani sawa yue wiendo ndungi mwa etha wethi ani sawa aina jamaa athi ni musiaizi na athi indi oyu as we talk
simu eno ni wako kuna sija missed call ila sipa solo sija missed call ni wako ikata ni wako ikata ni wako kuna ume understand ni wako kuna nienda kuyati mwitu kana kibetiwe ba umoto anone ikala na satani yezu yaku umezi as long as mundu sunde ukukuna as long as nde ukukuna ona kwa manza ikala buno yende ana umuboya pai mundu tabinduka pai mundu tabinduka ndondo ana wauma moto anone usu wasioka kwen nduketwa mwitungi uketwa mwinzi oka inda ititwa yingi itwa mwinzi oka na wega naza wambene na kikamba nundu kikamba kinda kike ito wita wa mwinzi oka umianisia na satani yaku nundu noyo wendi na keka ai muthuku from the word go ninda mwandika mpaka moto anone again emundize kwikala cia mundu waku nthi ukamwia i nganye bana ba nungo cia ndu mbikanesa ona ema efanya nde kwigwa saa yisu au memenda na katabila kamwe efanya nde kwigwa yumye chongo utabia nundu we mundu mena inezi unigwe gwika roba na solo unigwe gwika ndu bwa mwina kakiburi mefanya mai kwigwa lakini athi kwikala bandu ewe kayaza na yenyewe nyasha inona ndabisiondo na yenyewe nganye nona ndabisiondo nduwete wakwa kyosi ni weko kati aombe thank you Jesus ni wale wa Europa so mundu alumyo balokwete enda ni boyfriend waku mutsubie kalona akioneza uona kwao you know ko change mutsubie wa ilio mutsubie ilio payunge wetsa kwata musio not unless ngaiye umye mundu umetune na makanda okay akuyojo ni wanaonenge lakini hatu inamo is the matter of kuombeana na etha be mundu we mutu anone na ndaboya mutu ano wake we atarini sawa na nyendia bikabo sure mundu kuitwa mheshimiwa utonyo tabia kana utonya kuongelela hata utonyo tabia ndo maybe mena problem ya muthemosu utonyo no marabe la yesu arabisi andu akithi ameyata ameye kalina muwo ngamuboya nye nikito kumuboya na etha no akwari na mundu ambia kuthinya muboye ngai akamu badilisha yes na kwetha we buna nuthi na cia mundu lawi nake wo ni kwako wo lika nenzuki ni urevya ni nanduma vinya muno na tu ina discussion imwe zeo muno ni kwacha ni atedia mungu bandu lakini and then ukuwa maybe nduna songe kanesa kana nukwitho kwenda maybe ukulia mundu kwitwa honorable kana mheshimiwa Stephen Kasolo mena pastor Mama Africa no matia katika social accounts media sio katika social media sio udibala inbox enda kwenda comment katika section yetu bano ya comments no ulike katika inbox ya mundu kuitwa Kasolo na kuma promise mo kuido songea mo nye nene songea ndi dina nondo ine se email ko maingi okay na malika katika social media handles ya mundu kuitwa Mama Africa nikana abo tronyo kwaje katika accounts yako hauni bongo atagwa Mama Africa kono malika katika DM ya mundu kuitwa Mama Africa yes ikenda wese kuivia ni mama kule mukulyo na inesi kana ni watu promise no kwenda aisongea kabisa no kwenda aimusongea namba itu imwise itu mwendete pyu nundu wa masa nundu niona bano ne samwanza na ingwenda utwa mundu kuitwa Kasolo bandu ikenda wese kuja no makaindo tuenda kwamba umutia na mwikolwe nu subscribe katika channel yetu itwa Ekai Tuneene na Ekai Tuneene ira yetu kwenyu Isla TV munene wa Triple P TV mbaitu itumwendete muno na adhimekai na tumwendete pyo na yu kwanza nundu ikwendea kuwa akamba mwadhimu ethia nundu regisu kana sina mbosoigwa mwethia mbosi sina kilwa ume ambayo sio kwa muzika na mwambe umanzo bandu mwe bidele yego ikenda wese kwithia kiwo saila kya nyiba ngano mwikasha no mukila ame ikala imwe ise na itumwendete bye bye gaya mwadhimu bye